Ribar koji je prvi uočio stvorenje, misleći da je riječ o brodiću nasukanom u plitkom moru, kada se približio, shvatio je da je riječ o 15-metarskom trulom lešu nepoznatog bića. Ogromno morsko stvorenje izbacilo je more na plažu u Indoneziji. Zastrašeni stanovnici ostrva Seram koji su ga ugledali, objavili su fotografije na internetu, poslije čega je uslijedila ogromna globalna igra pogađanja što je to zapravo. Sa druge strane, ljude sa Serama prvenstveno je zanimalo kako da se riješe ogromnog leša. Asrul Tauntakota, 37-godišnji ribar koji je prvi uočio stvorenje, misleći da je riječ o brodiću nasukanom u plitkom moru, kada se približio, shvatio je da je riječ o 15-metarskom trulom tijelu nepoznatog bića. Pretpostavio je da se radi o nekoj vrsti divovske lignje, jer su ostaci životinje izgledali kao krakovi. Krv koja je izlazila iz životinje obojila je vodu blizu obale u svijetlo crvenu boju, što nije zaustavilo mještane da ulaze u more i da slikaju neman. George Leonard, šef naučnog tima iz Ocean Kasvorsnija, neprofitne ekološke organizacije, utvrdio je da je riječ o takozvanom kitu pločanu. Do tog zaključka je došao ospitivajući dijelove izbačenog kostura i onog što liči na ploče kojima se te životinje služe kako bi filtrirale hranu. Plinovi koji su nastali truljenjem transformisali su tijelo kita u vrlo neobičan oblik. Seram, najveće iz grupe Maluku ostrva, se nalazi u blizini migracijskog puteva kitova, što pruža objašnjenje kako je morsko čudovište završilo tamo. Lokalci su zatražili pomoć vlasti u uklanjanju tijela. Inače, mrtvi kitovi obično potonu na dnu okeana, zbog čega morska stvorenja imaju višemjesečnu zalihu hrane, pa ostaje pitanje zašto se to nije dogodilo i u ovome slučaju. Naučnici pretpostavljaju kako je kit možda imao bakterijsku infekciju, zbog koje se ispušta mnogo gasova koji su ga izobličili, a jedina mogućnost kako je umro nesrećnim slučajem pošto ga je povrijedio neki veći brod.